Prakanti pengelolaan ring kawentenan sawatara aset Pemkab Badung ring Pantai Kuta sampun ngawit kablik bagang ring kantor Camat Kuta. Prakanti pantaraning Pemkab Badung sareng Desa Adat Kuta puniki kaptiang sida mepi keno majeng kramane. Ketua Tim Penataan Pantai Desa Adat Kuta I Gusti Anom Gumanti Mausang, paruman antung ngerawin Dinas PUPR miwah BPKAD Badung mutusang formulasi pengelolaan aset sanema paiketan sarang pemeliharaan aset. Ring putusan inucap prakanti kantun masifat parsial mawinan kantun paletan ka pertama. Aset sane dados prakanti inggih punika saking sisi kaje Candi Bentar kantos wates Pantai Legian. Inggian skatepark, area parkir, 13 wangunan miwah food court, kayu santan. Wangunan sanes sifatnya nih komersial pacang keanggen pola kerjasama kontrak selanturnya nih skatepark miwah parkir merupa sistem bagi hasil. Prekanti inucap pacang kalimbakang malih kantos ring pantai skeh. Dani mausang yening prakanti sampun tinas kablik bagang pacang kelanturang antuk nguratiang penataan pedagang bentuk pengelolaan kantos master plan. Ring sajoning manggis kadisani keaptiang patut kemargiang becik mangde sida mawasana majang pendapatan asli daerah Kabupaten Badung. Lianan punike Kabid Aset BPKD Badung Kade Oka Permadi Mausang paiketan dane maut sahe antuk digelisang ring prekanti puniki. Selanturnya nih paiketan dane pacang antosang pengajuan desa adat indik aset sane pacang ke prakantinin utawi masewe raris pacang ka proses mangde moliang persetujuan bupati. Yening pengajuan digelis kelaksanayang prosesnya nih side puput bulan mangkin. Indik nilai sewa pacang kapasti kayang oleh tim parsial untuk nyelehin pemberdayaan masyarakat. Dedi Bali Pos Nguningayang.